Oras. Selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru mo bataganupan. Paimay jalo hita rigapan siganupari bataban ni sadarion. Pasada hita hurta martongko hita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih tundu na pasing. Puji-pujian hamuliaon matongon bani goranmu. Bani tahun na baru on. Marhitihon hidup ni urmu pabasah kam hanami. Kumbani tahun na salpo masuki tahun na baru on. Asi bani sugoton pe Tuhan. Bani bona ni tahun on ibagas na siya mamuka parguluhan nami. Parsahap kon ham hanami marhite hatamu. Asi hatamuin matongon. Napatuguh kon pangarapan nami. Laho mandalani guluh nami sa ganjang ni tahun na baru on. Marhasoman hidup ni urmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami on. Amen. Papenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru mahubat haganupan. Jape na siyam marianan na bu isisihan nami. Un GKPS Sibolga. Parlobe ma ipadas kanami. Selamat tahun baru mahubat haganupan. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Rikapan sigano pari bata sadarion Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022. Bani bona ni tahun on hatani nebata nagabirikapan sigano pari tarsurat bani buku pangukapon bindu 20 sada ayat onom a nama katahon sonon lanjar ihatahon mahubakku domma saut audo alpa pakon omega bonani pakon ujungni. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus alpa pakon omega ay ma huruf naparlobe pakon naparpudi sahali bani bahasa Gorik. Artini ay on ay ma simbol anggo isobut Tuhan Yesus auma alpa pakon omega namararti do ay bahasa Tuhan Yesus do naparlobe janah Tuhan Yesus do homani na parpudi. Bani panorang sogoton ibagas tahun baru on boy imaknay hita na parlobe sahali audo alpa pakon omega namararti do ay ibagas sa ganupan surasurata, ibagas sa ganupan horjata, ibagas sa ganupan pangarapanta, hatengiran niuhur do Tuhan Yesus, ibagas parguluhan ta si gano pari. Halanay ulang sangsi uhurta, mamasuki tahun na baru on, porini pe ito nga pandemi COVID sa pulusiya ope, halanyaha Tuhan Yesus do naparlobe sonay age naparpudi ibagas parguluhan taon. Napaduahon marhitehon ni hata audo alpa pakon omega. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus on sihol mambubahay hita ubani pangarusion gati tumangdo jupa ibagas guluh taon ibagas na mamukah hosada sada horja na baru gati tumang do tene malas tumang uhur tapi roh hupudini rado tene labin roh muruhni semangatni tapi ibagas hata audo alpa pakon omega nini Tuhan Yesus subata bani panorang sogoton namarte doai seng anjay marubah seng anjay marnamoru guguh semangat sonay age pangarapanta ibagas parguluhanta si gano pari bani tahun na baru tahun 2022 on halani aha halani Tuhan Yesus alpa pakon omega ay mana begabe hatotapan atap penagabe panotap bata bahasa sanggah Tuhan Yesus na mamukah janah Tuhan Yesus na mandopkon sonay mahita ibagas na mandalani tahun 2022 on
marhasoman Tuhan Yesus mahita, ibagas malas niur memasuki tahun na baruon, jana tenger uhurta, rapakon Tuhan Yesus mahumani hita, ibagas pakasomanion ni mahita humani, mandalani tahun 2020 sadaon, das hubani ujung ni. Ay maase, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, porlu tumang dingat kita, bani istilah ni sahap si malungun na makatahon, ulang sopat salah mandasor. Artini ay, ang godong masopat parlobe salah mandasor, na mararti do ay, hulubean ni hari, langadong betene tarulaki, laho patorsahon. Natutu, ase ulang terjadi na sonay, ase ulang masa, salah mandasor ibagas parguluhan taon. Maningon do pukahonta lakwanta, maningon do pukahonta lakahta, maningon do pukahonta pangarapanta, maningon do pukahonta haporsayonta, ibagas goran ni Tuhan Yesus. Ay maase maningon tuguh do, uhur pikiran pangarapan, sonay age holong ni hurta, ibagas tahun na baruon. Janah naparpudi sa hali, bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Naibata Alpha pakon Omega, iya do bani padan na basaya, iya do bani sonari, janah iya do tetap Rossi magirape. Ay maase, ibagas bona ni tahun 2022 on, maningon ay mahumani, napatugukon hauhuronta, bahasa anggo na bata na mamukah na madiar ibagas 10 taon, totu na batado humani mandopkon ibagas horja na madiar humani. Na totu na porlusi jolomonta, tugu ibagas parguluhanta, na parpudi on ayma, ase maningon do hapeni, gabi si pardihut totap kita, ibagas horja ni nebata, ulang sopat hatadingan hita, unang gabi lole hita, maningon margambar do hita, bani pengalamanta, bani tahun na salpu, na ija, na lole hita, na ija, soya sonin tumang parguluhanta, nitama, ibagas tahun na baruon, anggo ne batado tongon na mamukah na madiar ibagas 10 taon, ibagas tengir niuhur, na batama humani na mandopkon na madiar ibagas parguluhanta sa ganjang tahun 2022 on. Amen, martonggo mahita. Terima kasih may sombah kunuhur nami hubamu Bapa, tongon hamdu Alpha pakon Omega benami, hamdu naparlobe, jana hamdo na parpudi, langdong nalegan si ajam honon nami, ibagas parguluhan nami, halanyay, goki hamma ur pikiran nami, marhiteon ni holong apa idop ni hurmu, ase tahun na baru tahun 2022 on, gabi tahun paridop nihuran matongtong huban nami. Amen. Idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong ni ate ni nebata Bapa, apa parsoran ni tondoy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan, bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat tahun baru, jana selamat mandaihon hinamatin ni pasu-pasu ni nebata sa ganjang tahun 2022 on. Shalom.